Che il mondo che venga all'anniversario della petita. Che va pude appresta pure spai. Beh, sentes-vous? E sabes o que é? Se é cultivada que era peram menta e se é saubade que la peram mendras. E sabes que? Que podem é sirop. Anem ao trabalho. Ta é sirop de menta que cau, quei 150 folhas de menta, que a dize u dezena de tiras, 300 gramas de sucre, 30 centilitros d'aigua, que cau nettoyar las folhas, sus las tiras que més agit. Esfoiar e contar las folhas. Hica dins jo casserola l'aigua reda, lo sucre e las folhas de menta. Heliewa lo burit e deixa burriar petit fuec pendant 10 minutos. Deixa enredi dins la casserola e après barrejata dins la botella e infiltrar las folhas de menta. Puis, deixa enredi e conserva ao refrigerator. Que bu, res que sucrat pensi que les comidas que se van a regalar. A la vez, si tu t'avais besoin de la recette, que saies et que diseras ce que has pensat. Que podem també utilitzar la menta en cuisine premu las folles que es mignen, que podem fer autos bebudes com té o cocktail et que podem fer putingues. Ecri que crac la cuisine que é acabada a dar ta de hora e a tu de he.